Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka barit but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ruban syukola ho number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu kendai pra. Pangor, Pangaday President, yung ka East Kasigal District Unit, yung ka masasa yung Pinohikay, yung ka Megalia SSA School Association na ka East Kasigal District Unit, mga akong President, yung iwan, akaniga por, yung ka ba mo, yung kaniga Banwan-ay, yung kaniga Jugarsian, halo, yung kaniga Nongrim, yung ka ba Arden mo, iyeng, nakabanta kaniga Reservation Policy, yung ka ba ila akarpat, yung ka sorkar, yung ka ba in review, long ka ikalong kabalahi yakaban haban review te ngiru kung nakaliang jo Pinohikay kung naka-association ko tunjo tiniwan ya kanay ka diga jugarsa na marnisuto ba kalaway jo kina kibangi hikay kalaway jo kikon kikti jo ngiru is a state kan yakabamenta telada ni kung ki Paranohikay idan ya kata ka jusokya bat ka juso no mensiemru ba kapoy hado umipod mo ya ka ba ka sarkar kamla ka ban simkya ya kan ka kam namar akano ka benta ka dan kam da ya ka jinya pendek pati ra jinya suko lang namar kumbalong iba aden do ilong utao namba jo ka legislative assembly ti kano ka la ban one week sa kata kanya kwa ba kandon di kata ka jinya suko ba ka jinya abha kanya don kata ka ba yabyang kawerikat ba kanumdan ka jikta ya yangi baru alai ijat benre kiba syong basa po kanila jalan halaya jelu jelang khoi te nga bat ku general secretary jong ka Meghalaya SS School Association ne ku is district yang ning yadon ki parano kita mo lagi blok terka te nakaliang jong ikom kinang kay SSA kibro na po ka SS district ngiwan hang ni hapo additional secretariat kum ka jing ajing kasyan ni Baaden abede ka resolution policy. Hoy iwan hang ne kum kita Pinohikay ibadon ka jing kitli nakamta kalaway dari pajagrew sisin perkhat nakamta jongi kum Pinohikay ibaladon hakikam ki jam le se ngila sobyang teno ya bangi perkhat pat ya kikun kikti perkhat per kikun jong karib ka jagrew kamtam kisamla pule kamtam ikna school Pinohikay school kanika resolution policy kalong ka jing kedua musim yangi kung karib ka jabrew nakatadaw kajuan jongi hangne kalong bit ban ay musim yaya baden ba in ya syakmat ya kane kumba nakaliang jongi ro ni angnot ba pasokal kade ban thau kilat thau klenti ban pen bahaya kane namarapang phai ya kane kalong sa palat kalong kapano siliang wala ban ay nuksa kalong tikum umaw ubang itaw ha parla mau kilo ber 10 kilo kemudian isutu habang ipek ka jibun pa jongi ka jabir hosi lakum nu palat ya karsa patanlak enrai ki jabir po rilum karo kralak enrai ab pek pat ya kari solution posi kalong kalano siliang palat namar ba kikaro 10% tol kata kalapan piang rengi pat ki jabir hosi ani ki jabir rilum posi jetia kalong kata 10% kalong ba hab diba ya kata hab ya pia ya kata enak kata daw iso ba nila sanyon habene ban kani benta enak kata daw ngiwan hangne ban kentu ya kesokar baka sorkar kan simpia ya kane mde benile kaya kane markane kade ka bakta sisa ya ka jag bere jongi bro kasikata ni ong ba kaduna kam ka jenjawat kam jam tang nakane ka resolution posiro kalade benduna kam nomor balai ba abha terpang yangi jag bere si kaladuna sa palat nak kata nak lagi ni iwan hangne ban ay musim i bat ya ban person ya kane ke isu jongi la umuk nuru ni termen baka sokar kan hikmat kani kan pek nakanta kani kan pendek mador kana makanum ja kana kuno ka jie kan takari pa guneu ka jongi em ya be de kata te ngin don jikte be bat ka jiwan jongi hangne nginde bangiwan ban kersan ya kana kuno ka political party ban kersan ya kana kuno ka seng prima mo ngiwan hangne kum kini ka banginom ka sungkya namta ka isu jong ka guneu
abangiwan hang ni kalong ba hindi bangiwan berkesan ya ka parti jong ba aden ko BJP lan ni abangi ong mo pura ni si ong henry ka jiwan jung hang ni kalong nomor bangi don ka ji sopia nam ta karib ka benreu mar kumbalong menta ngila sanyon mangi abangi pai ki kam ki jam abangi pai ki nung beta kamut ni ki kasi ngila sanyon na kalian jungi kino kay SSA hot kumbapila saki hakini ki panay ki adep sini adep mo mat iya hakani ke jaka kani ke ju ke jaka ngila submit ang ni kapasita yo yai henry ngi lada ngi dai makna kino hikai ru ngimpe ya kanu ka parti ngimpe ya kanu ka isu henry ngimpe ya ka isu ka ba tak sia ka jadi te kum kita kino hikai indon bentai ru hakata ka politik kani berkesan ya no marka jing thubut kolong personal simet ila kan tep berkesan ya no compare ya kata nomor berkesan ya ka jingwon jung simet kamdon biga jing sofer ada ka sarkar ka sintia kan mar ba tang nam ta ini ibha ban su sofer no ba kan ya fer je benreu no ngaso ba kamdon bi ada ka sofer de insya Allah de ban sofer lupa kan mar ha ni san posmen la don mereka abni pai ki development ni pai ka roi ka par sig bobun si karo rangi pai yang ya ko kasi sintia mo si yang ki ai tang ki do si ngan ki do syong re ko karo long ba ki do wet ki do kan dengan sebab kamdon tiga jing fer je benreu mereka deh ba ka sarkar kam sim serius kam sim kia ya ada ka sarkar sim kia kam don jing ya mar ba khamtam ko ban kentu ki no mikmat mo no mikmat jungi khamtam ki ga se jungi ba kimde ken ban su snap abe de kan den de ki de ban le ge ken kanang ba karib ka je beru jungi kan umat ke jing ya ba khamtam ya ki khur ti kumbala kan mene phi la dangi perkhat ya de ni de ki no hikai ni la don kam ka barit mo ada isi jing su barit ro is at least ni la suim henry yang diperkhat ya kalau wajung ki kunti diperkhat ya kalau wajung kana school de mento iyo ada ki kunjungi ki start ki poi si kadam ki bahe henry kata ka bha kam tung jam ne kata ka jing le ban ai kam jam kalong siliang kanu siliang kitang kata hi ka jing kwan kesan jing yang ni nimdon kanu ka mensim ong ba ngi kersan ya utara ni kersan ya ka parti jung no iwan tang ban ai mesim ba den ba ini yang scam ha bre kanu ren